Ne hausona hela fiha kropa nomos hau bungkus chips ne bazia bawa dera ne bemakiha tambah lorong ohin ne lorong ne bemak sebuklos ne pas ya akhir tahun hare bosnya feng ne halai deh ni halai mai foto sesar ya lumayan sibuk ne PM hotu tengki bokang lalais para atende customer hodya tambah emani harai Inglaterra dulu iha rai ne bean hela kitchen iha fating ne bean kaben servisu naran restorante Newai ne restorante Shinan yang ida sirala tende sampai mahani halaran apalagi nih tempo COVID tentang sirah tende de siranya customer TKW neben how mak toma konta by chips nih how mak sona mos how mak bungkus ya lumayan ihane how aprende no haufin hatene kata ka final beben chips ne malos ne awanuin buat ne mahal sa ya a final fasil hela mebe ida ne sa tein masasirannya mak pakutasu ay aras kalau sauhita sudah masalah bela jadi how toma kontai chips nen hakote tambah ema uja wadah bot tau mina barak halaran terus kita tinggal tahu chips itu ukuran tahu halaran terus kita hari-harinya aku nota sakona ya udah tafot ini hawa tuh kabin hari tambah haufin maksona hau lagi kompren hau tahu makin halo lah tasakli ya sakitnya khawatirnya nah ini tambah lalais haulau sambil bungkus halo metin ini bungkusan terus tengki lalais taufal emang tuh jelas sira nebe toma konta hareba tiket depois prepara hahang yang bajia tiket ini tengki hari di dia kun ital hari di dia kita tahu salah pasti dah customer sira protes itu nih bos masih buklos foto atau foto mana lalais sama emani hane sama sira benar-benar respect customer sira hodiak hargai emani tempo depois sira berusaha hahane sira fo tasar depois sira tetap berusaha menjaga ninia kebersihan depois ema la bela incluir demais depois la bela fossala sampai itu pun do fossala ema ne pesanan eu sudah maklain ne dalam rumah itu ne mempengaruhi customer berkurang ema ne sila menjaga idane per depois silanya restoran ne hane sangrame na fatin ya gosta aprende dane amane dia pokoknya sira halo betul sira hutu bergerak lalais tambah sira berusaha tuh emalah yang lahannya sang itu nih timur nih dalam rumah emang bahain pesan buat rumah clear los bis clear tiang seni hari ini ya bekerja sira lau nenek bokan nenek depois dalam rumah balung hein como kesabaran lah ya tentang protes pelayan sira ka pekerja sira hati yang laku selesai nonton
emangnya malai nerain langsung deh. Ne artinya emang berusaha kundo hanesang ejemplo apply mikuan sudah desculpa sudah desculpa lah para rai langsung saya tening hirustan emang ida bemai sosan. Nah, ne tahare sira tenne bos pessoal cabe ne colega lulu ide ne mak chips ne pe hau toma conta ne para kada ne hau mak toma conta ne dapur maksudnya fating sebikan tahu sesang segudang wan ne malai awan sira ne be masa juda ne sira mo serviço iha fatin ne sira ne toma tambah hare tiket depois hare hahan tahu tur tiket ne iha mane ida terus kolega malai fetoang na in rua ne maka judah ke dapur naing ida maknya tahu mat ya parte nih yang pesanan chips ladun barat yang tang kau kau santai kau hari kituan hari-hari siram at Regina Fati halai ya nih situasi emang servisu ya restoran di sini hasilnya taman emang dalam rumah emang hanuin kadak emang servisu iha Inglaterra ka iharai liur sira de servisu iha restoran ini emang hanuin sira sampai los padahal kondo visiona aine sira non stop to hamrok mos sira to labi bang atu hemu sira handit mos hamrik sambil hahan artinya sambil servisu sambil hatama hahan berulara dadang nata dadang servisu dadang teh timur ya itu santai-santai deh kita ya timur nih hawarema servisu ya restorante dalam rumah selalu dicasah lau santai emang halo pesanan hey kleur los jamak pesanan ne fuen mai laten ini tinto saga dalam rumah tuh emang tur ya fatine babaru nah gua santai kau hemu be manas siran yang hane artinya hahan siran balung artinya sira prepara mas sira tengki hatamana fatinha pemanas depois ne hanesang hela tuja sekitar 30 menit lagi ke 1 jam lagi aida ne sira prepara tahu balung hodi prepara para hanesang pas pesanan sira tamamai começa a despaisa balung mas be sira nunca rai hane kleu apalagi exemplo ohin ninia sisa rai fali babang ne laiha jadi preparação ne sira halo sira berusaha tu idane hotu halorong ohin depois karik sira rai ba hane sang aban mos lao sida betasa konane mas sira rai ba aban be
ejemplo hanesang itu balung, pokoknya sira hanesang halo hansang buat tahan balung sama modo balung kasi ada buat balung debe masih sa eskalda liude hane masira raifali mas tu aban ema Tuhan ka aban ema tu fotine pas ema pesang a Tuhan mak sira foin sona ka sira foin tein depois itu ne manas na fati ida ne behana sira tu kirim hanesan customer sira mai foti per sira ne orderan ne pas emane tiket pama mak sira foin hari ni horas ejemplo haker jam 18.30 mak sira tu mai foti berarti ne quando la biji antau harta 20 menit sana mak sira foin halo nebe pas 10 menit tematone han pronto ona no entrega de maybe sira quando busy ema mai hengi tuan biasanya sana laos hamanas ne laiha e depois sira ne modo sira hahan sira ne sira sempre tahu fatine bermos sira ne dapur ne loron ten hotu langsung hamos dapur e depois hamos outro dia sira pelqueras nebes pokoknya sira ne fatin ne lorong mos sira pel hamos outro queras depois não sira fica pokoknya nih susang for sira fácil tu queras tudo depois né how hare ne bos você isso makas ini afenko né sira sigo cross ihane hal santai lo sona tambahnya pas horas kalang tama ona jam 11 kalang liu tambahin akhir tahun tahun ne para kos nebe serviço jam 11 kalang liu mak foin jam 11 kalang liu mak foin customer lainnya nebe agora ne começa lá iha hela kal naik hirawang naik hat kalima deh tentang pesanan chipsnya hau halo hoton hau yang lain hau na ya hau santai hau mai hare sira hau hare sira on sira tau tanda bayar tiket sira ne be makem pesang ona sira takahahan e depois on sira tau hahan bayar plastik tau hamutu ko emane tiket o satu konfirmasi hololos kona ba tiket emang pesang hahang ne hau hare-hare dah ya jadi ini yang huton hau santai misalnya malirin los nih sira tamasai ne tambah sira hare hela ema balun yang bersidau depois ema ohin ne eman sa mai kluro balung hein to 15 menit to 20 menit balung hein to 30 menit tambah biji los mas maksimalnya sira hein 30 menit liu dan lain nemos sira iha resepsionis ne husu desculpa la para rayona mas bes sira mos customer sira mos comprende tambah kebetulan memang biji demais nebe makan sana. Thank you for watching.